Din hija l-podda numru 478 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-kien miegħi Tony Sant. Fil-podda l-lum se nisimgħu minn David Kauki, No Snow No Alps, Joel Ace u Dorothy Bezzina fl-kien ma' Edward Mifsud. Imma l-lum nibdew il-Crocus. Il-verżjoni ta' diska famużissima ta' Neil Young mek Keep on Rockin' in Free World mlant il-Crocus l-għana għal-poddatora fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-kien miegħi Tony Sant. Il-Crocus għadhom ħarġu album sħiħ mimli covers ta' dan it-tape, insomma, fiċċuh is-sibuħ imma dettalji għal-komplement ta' dak li għandna mħejja likom illum fil-poddata tagħna bħal dejjem is-sibuħ permezz ta' tonysant.com. U kolli ċans li anka ngħidilkom anka affarijiet oħra aktar tard, ma allura ħalli ngħaddu mill-ewwel għat-tieni ta' video ieħor mingħand Limitosis din id-darba, kantant li ma jidhirlix il qatt smajnieh f'din is-sensiela ta' poddati qabel, qed nirreferi għal David Kauki. Din tiegħu jisimha I'm Gonna Be Your Lover. David Kauki hemmhekk u I'm Gonna Be Your Lover. U tajjeb hawnhekk li anka ninkludu xi ħaġa li għalkemm hi ġdida torbot ma' xi ħaġa li tistgħu tgħidu hija parti mill-ġrajiet kurrenti tal-aħbarijiet tal-mużika f'Malta bħalissa. Nirreferi għal kunċert fenomenali kważi illi nistgħu ngħidu taw in-No Snow No Alps ġewwa l-Palace fraħa ġdid ftit tal-ġranet ilu propju fi 17 ta' frar ta' s-sena l-2017 biex jiċċelebraw l-10 snin tagħhom li l-hom idoqqu bħala grupp. B'diversi mużiċisti jidru waqt dan il-kunċert, imma hawnhekk ħassejt li jkun tajjeb ukoll li nisimgħu lil No Snow No Alps, din hija waħda mill-favoriti tiegħi fil-verità. Isma' Disappear.
take away anything you ever got. Look at it clearly, you know I can't even explain anything she said. But I can't remember anything she said. I can't remember anything she said. Whoa, the distance between us will disappear. The distance between us. The distance between us will disappear. The distance between us. Take a good look at my little baby. Take away anything you ever got. Look at it clearly, you know I can't even accept anything she said. But I can't remember anything she said. I can't remember anything she said. Whoa, the distance between us will disappear. The distance between us. The distance between us will disappear. Whoa, whoa, the distance between us will disappear. The distance between us will disappear. The distance between us will disappear. Disappear mek mela minant No Snow No Alps. U aktar kmini semmejtilkom il-website tonisan.com fejgħatilkom li tistaw ssibu dettalji dwar il-poddata tagħna, imma mattilkom xuwa li tistaw tagħmlu kuntat b'mod mill-aktar faċli miegħajnu biex iddejjem nisma' mingħandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati jsibuni wkoll permezz ta' pereżempju il-Facebook jew inkella Twitter jew anke issibuni permezz ta' l-Instagram u l-YouTube insomma. Palma ngħidilkom f'kull edizzjoni ta' din il-poddata u faċli ferm biex tagħmlu kuntat miegħi. U għanaddu biex nismaw xaġa ġdida oħra. Joanna Lees jew aħjar Joel Lees kif insibu aħjar għandna din is-silta minn għandha hekk li jisimha Carrie. Only in May do I go out too late, do I knock on doors as I hold my breath, keep my place in May, oh in May. It was May when I killed my torch, when I dropped my scarf in the neighbor's yard. Only in May, only in May, only in May. And I'm not sure if it was the sound that gave it off, and I'm not sure if it was watching through the window's cloth. But I am sure now, I am sure that I met Mr. Jones. I met Mr. Jones.
He said stay, and he sat me down, and he whispered things, gave me a mug, filled it with tea. For me, oh for me. He said raspberries and strawberries and all things sweet, all the finest things, oh for me, oh for me. And my home seemed dark, warm light was here, so I stayed sat down and I thought quietly I'd be 13 in June, no in June. It was May, it was May, it was May. And I'm not sure if it was the sound that gave it off, and I'm not sure if I've become something that I am not. There was nowhere I tried to lead him off, but I was to be Mrs. Jones. I was to be Mrs. Jones. Only in May did I go out too late, did I knock on that door, hold my breath, keep my place. In May of next year, I am still stuck here. Of next year, I am still stuck here. Hold me near. I am still stuck here. I'll be here. I'm a pile of bones, and Carrie never came home. I am still stuck here. Carrie mekmela minant il-vuċi ta' Joe Elise. Qabel ma ngħaddi għall-ħarsilta li għandi għalikom l-lum, xtaqt li din norbota propju ma l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation, illi bħal dejjem insibuh permezz ta' m3p.com.mt. Din hija kanzunetta verżjoni ġdida kważi nistgħu ngħidu hekk ta' kanzunetta illi ila ħafna snin illa ħarġet, oriġinarjament nafuha bil-vuċi ta' Sammy Bartolo, imma hija kompożizzjoni ta' Paula Bella u Ray Mahoney. Hawnhekk se nisimgħuha rekordjata minn Tony Mikallef għal Radio Malta fil-waqt illi l-vuċi hija ta' Dorothy Bezzina, jakkumpanija fuq il-pjanu hemm Edward Mifsud. Musabi li fdel l-isħab imtaqqal biex tarad l-amżazu għajnejk tal-laqom kemm musabi li torqod tu tistemba u tibqa taradla għal-kem tiftaħa ħsibt kemmu sabiħ li teħx u tajjex darba fin wieħed bis ġoħin li ma jafx temma kemmu sabiħ li teħx zazu għal dejjem għaxu għazmin li jisraq kull ma ksib għalli għaxxemx fitluħa għalfin zula jissibek tmelles ri iċparijiet għalli l-qamar jilab ma l-izbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet kemmu sabiħ li titla l-qċaċet kollha u tinżel fl-idla mwiet f'ijan moħbija kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek isir wens għal-qalbek biss.
issibek tmelles riċ parijiet ħallih il-qamar jilgħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trud ħajjiet kemm hu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam jew jidlam bla mal-qalb bil-biża tħabbat kemm hu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba se jsib il-port sajjid fuq mewġ is-sabqat sirt kemm hu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda kemm hu sabiħ dal-kliem la darba nemnu u nemnu naf għax lilu fanjak tibt. Il-pjanu ta' Edward Mifsud u l-vuċi ta' Dorothy Bezzina mek bil-kanzunetta ta' Paula Bella u Ray Mahoney mill-programm ta' Tony Mikallef il-kanzunetta Kemmu Sabiħ aħna bija din ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna l ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra qabel ma ħallikom fakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u sa nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi bħal dejjem nawguralkom is-saħħa.